laagrielu karistuskolonn 113 oli nii õudne, kui paljud surid seal. Inimese tapjate valitsus, kes inimeludest ei hooli. Kunagi rahu ei olnud. Viimane rahu on siin Kanadas. Täna lugu. Maletänas. In the summer of 2004, 89-year-old Edward Kolga returned to his native Estonia to retrace and revisit key locations in a dark odyssey that began in 1941. In that year, Soviet authorities forced him from his home and family and condemned him to the misery of the Soviet Gulag. In 1918, the tiny Baltic nation of Estonia seizes independence from its Russian occupiers. Overcoming initial hardships, the new republic enjoys a time of peaceful prosperity and a cultural renaissance. After Stalin signs a non-aggression pact with Nazi Germany in 1939, 25,000 Soviet troops march across the Estonian frontier unopposed. Too small to defend itself and abandoned by Europe and America, Soviet forces annexed the country within a year. Living in a small village near the coastal community of Haapsalu, Edward and his wife led a simple rural life where years of relative freedom and the slow pace of the countryside bred a life of quiet contentment. But by the summer of 1941, after 2 years of Soviet occupation, fear, suspicion, and gloom overwhelmed the peace and optimism of the past. Increasingly frequent Soviet repressions, grisly executions, and sudden, unexpected deportations became common occurrences across the country. The objective? To systematically overwhelm the Estonian population in an attempt to ethnically Sovietize the country. Pulitzer Prize-winning author Anne Applebaum explains. The Baltic states were disproportionately represented in the camps. And it's clearly the case that during the war, when Stalin first invaded the Baltic states, he very much intended to Sovietize them as fast as possible. And therefore, the proportion of deportees in Estonia, Lithuania, and Latvia was about 25% of the population. See oli küll küüditamiseks. Enne oli politseinikud, endised politseinikud ja siis Kaitseliidu ülemad. Need kadusid ära. Siis oli üks restorani omanik oli Haapsalus. See kadus ära. Ja üksikud inimesed niiviisi kadusid ära. Soon, friends and relatives started to disappear. Ja onu naine kuulsid paugutamist ja kõik arvasid, et venelased tulevad talus sisse. Ja venelased tulid sealt ja võtsid nad kinni sealt. Ja siis viisid vangimajasse. Ja paar nädalat hiljem või midagi, siis abikaasa lasti koju. Ja mene ära. Mene siit ära, ajati ära. Ja ta oli enne kuulnud veel, kui abikaasa oli mööda läinud uksest, et oli nutnud. Nuuksud, kui oli sinna piinakambrisse viidud. Ja siis tal oli, jalad olid ära põletatud, jalatallad olid, nahk oli vara koorunud selle põletamist tagajärjel. Okastraadiga olid käed selja taha kinni seotud. Ja kui ma ei eksi, siis silmad välja torgatud ja huuled ära lõigatud. Breaking the agreement between Stalin and Hitler, German forces invaded Russia in June 1941. By July, Soviet forces had retreated from southern Estonia and held their lines south of Haapsalu as German forces drove east towards Leningrad. Ma mäletan, ma olin põllutööl, kui sõda käis. Siis lennukid käisid pommitamas laevu Rohu sadamas, Rohukülas, sealt kus Hiiumaale läheb see laevaliin. As the German advance paused in mid-July,
Soviet authorities accelerated their deportation efforts and ordered a mass conscription of all Estonian males under the age of 50. Fearing for their lives, many men, including Edward, fled into the local forests and swamps. In response, local Soviet authorities formed terror battalions and applied threats of violence to force families to give up their sons and husbands. Mobilisatsioon oli välja kuulutatud ja me olime 3 päeva hiljem, 3 päeva olime metsas veel enne, kui ühel ööl tulime koju. Ma tulin koju luurele sõbraga koos, et kuulda, mis kodus on sündmused ja asjad. Ja perekond olid eriti häiritud, sellepärast et minul oli toodud isiklik käsk. Kui mina mobilisatsiooniga välja ei lähe, siis hävitakse perekond, tapetakse maha ja põletakse talu ära ja kõik, vili ja kõik hävitakse ära. Unable to bear the potential consequences of his desertion, Edward decided to join the other 50,000 Estonian men who would be dispersed throughout the Soviet labor camp system and became part of what Soviet leaders termed as an evacuation of resources. Siis minu südametunne oli niiviisi, et ma olen siis parem üksinda, et perekond jääks. The train station in Haapsalu, where Edward and the other local conscripts assembled, has changed very little since that warm July afternoon in 1941. Jõudsime siia, see muidugi registreerisime ja siis nad võtsid meie paberid ära, andis meil loomaseisuse. Pime oli juba, kui tulime rongi peale, meid toodi, jala marssisime õieti. Ja siis pandi rongi peale ja hakkas ka sõitma, kui meie kõik juba peal, mis siin oli. Ja sellega oli Eestimaal selleks ajaks lõpp. Arriving in Tallinn, the men boarded a waiting freight ship. Ja sadamas venelast teine pool ust ja ega sellest tulid välja ja aetagu otse kohe laeva ja alla laeva ruumi. Sinna mõni viljakott või midagi oli seal, kus kottide peal sai istuda ja siis panid luugid ka peale veel. Õnneks oli see asi, et luugiva need ei pannud presenti peale. Luukide vahe oli niisugune väike, sealt saime natuke valgust sisse ja õhku muidugi. Once at sea, Edward was able to make his way onto the decks and saw 6 other ships in their convoy, including 2 small destroyers. The passage of any ship on the Baltic in July and August of 1941 was risky. German warships and aircraft frequently targeted vessels, and later in August, after Edward's ship had returned to collect more Estonian conscripts and deportees, the ship was sunk off the coast of Estonia with over 3,000 on board. In less than 24 hours, Edward's convoy arrived at the Soviet island of Kronstadt outside of Leningrad, where the conscripts were loaded onto coal barges and set off north along the Neva River. Following the same route in the summer of 2004 that he took 60 years ago, Edward traveled northeast from Leningrad along the Great Neva River and on past the lakes and canals of northwestern Russia. Stopping briefly at a camp south of the industrial city of Cherepovets, he and his compatriots arrived in the northern Russian city of Vologda in early September 1941. Established in 1147, Vologda's golden domes were built at the command of Ivan the Terrible. Once a candidate for the nation's capital, by the 1940s it became a gulag transport hub where prisoners were herded from various corners of the Soviet Union. In Vologda, the men were moved to a camp on the outskirts of the city. Lodged in simple wooden shacks, some were put to work building new barracks, while others, like Edward, were transported daily to a sawmill where they loaded lumber barges in the early autumn of 1941. Despite a demanding workload, the men managed at first to fill their daily work quotas, but when camp officials saw that they were being filled, they increased them. And as the daylight dwindled with the coming fall, so did the daily food rations, followed quickly by production.
The paradox, common to most Soviet camps, created endemic malnourishment and caused Edward and the others to scrounge for food wherever they could find it. On one such occasion, despite threats of harsh punishment, Edward's hunger became so great that he secretly left the camp to a neighboring collective farm in search of any food that he could find. Ma tahtsin õieti porgandeid saada, aga porgandipõld oli enne siia Vologda poole ja seal need naised olid põllu peal, sealt ma ei saanud margeli minna. Siis ma mõtlesin, ma lähen teise äärde ja olin üks paar kilomeetrit käinud, ainult kapsad olid. With no other choice, he gathered a few cabbages, but was unaware that during his venture he was being watched by a handful of local farmers. Having never received a Red Army issue uniform, Edward's Western-style clothes must have seemed foreign to any local Russian. Seal olid venelased vastu. Need olid organiseerinud selle aega, kui ma istusin seal ja neid kapsaid puhastasin ja päikest võtsin, olid organiseerinud palju haarangusid. Ja siis venelased kippus mulle peale kogu aeg, et Neemets ja Neemets, Vene, sakslane, spioon taganes. Caught outside the camp without identification and unable to properly communicate in Russian, Edward was hauled to the local militia headquarters at the Vologda prison. The central prison, which today serves as a prison hospital, then housed local criminals, political prisoners, and deserters like Edward who awaited either execution or transfer to distant labor camps. Inside the compound, Edward was placed in an interrogation cell where he was guarded overnight by 2 soldiers and later questioned by an officer. Küsib nime, mina ei oska vene keelt. Mul on tõlki tarvis. Kõike seda teist, ikka minul nüüd prevotsik naada. Ja siis käratas mulle peale, et siiamaalased tegid terve õhtu. Tegid propagandat siin teiste militsatele. Nüüd sa ei tunne isegi oma nime. Viskad laua saates need paberid ja ütles ma vaat. Lükkas mind ühte väikese ruumi, keeras ukse lukku ja läks ise minema, jättes mind üksin. Ja hommiku valges jälle tuli miilits sisse ja suur mees oli. Vormiriietes oli, must ülikond oli. Vorm oli seljas. Ja ma ütlesin jälle, et tõlke on tarvis, mees hakkas naerma. Ja ütles sula selges eesti keeles. Tartust tuleb sulle tõlk, naeris ja läks uksest välja ja tagasi. Ja vähe aega hiljem tuli miilitsi, võttis mind kaasa. Võttis sai oma selle paberilehe ja siis jälle tänavale veoauto kinni peetud ja sõitis tagasi laagris. Relieved that his venture hadn't earned the swift reprimand promised for temporary desertion by camp commanders, Edward was returned to the camp. But a few days later, he and selected others were without explanation ordered to collect their few belongings and march towards the river. Kamandati kokku üks õhtupoolikul ja võtke oma pambud rivis ja kõndisime siis siia jõe sadamasse. Mitte sadamasse, kui jõe äärde õiet. Ja milleks keegi ei tea, mis juhtus ja mis oli. Boarding a river ship, the men descended into the cabin. Ja aknad olid nii pimedad, et mitte midagi aknast läbi ei näinud välja, mis oli. Ja siis olin luku ja riivi taga. Ja püssimehed olid valves juures, nii et olin täitsa hädaohtlikud. Ega meil kunagi ei räägitud, mis teha või mis on, kuhu läheme või midagi. The ship headed northeast along the Sukhona River, deeper into the Russian subarctic landscape, and further into territory colonized by prisoners of Soviet repressions. In the autumn of 1941, months after being taken from his home by Soviet forces, Edward was transported several hundred kilometers northeast from Vologda along the Sukhona River. After several days of sailing, his barge moored at a wharf near the northern Russian city of Kotlas. Built almost entirely by slave labor after the 1917 Bolshevik Revolution, the city became a major transit point for the Soviet Gulag system and remained so until the 1950s. While the barbed wire fences and guard towers have since vanished, reminders of the city's disturbing past still remain. Barracks that once housed prisoners were later renovated and converted into awkward apartment blocks.
And perhaps the most remarkable evidence of Stalin's efforts in Kotlas are its residents, many of whom are survivors and descendants of former prisoners. Their story has been researched and documented by local historian Vyacheslav Chirkin, who after the collapse of the Soviet regime published a book about the suffering that took place in Kotlas in the 1930s and 40s. Да, он ровесник Октября. Вот он. Вот. А что, он также был портовый городишко небольшой, вот, и как узловой, он и туда, и сюда, он на слиянии рек, Вычегда с Двиной. Вот до этого места течет Малая Двина называется, а после слияния Вычегда уже пошла уже Большая Двина, уже на Северная Двина полностью. Нет, я вас подвожу к тому, значит, что их там вот, как рассказывали, всех национальностей, их всех толпой, значит, гнали, вот с Котласа отсюда, сходились они со всех концов Союза, опять же, видимо, и с Эстонии, и с Польши, откуда они шли там и в тюбетейках, шли там и в шляпах, как говорится, в цивильных, которые в Польше, там, в Эстонии, там, значит, все их не разбирали. Доходил вот отсюда с Макарихи до Яринск, то только каждый 4-й, 5-й. Вот, значит, точных справок как таковых-то ведь не велось. Они ж мерли как мухи. Вот. И на лесоповале тоже они ушли, кто? Эти умерли, вместо них гнали других, третий, до тех пор, пока уже источник иссяк, и потом хватили, значит, брать. Для лошадей строили конюшню, а люди жили в шалашах. И также в лесу они вот приходили, ничего нету, только вот там в комендатуре, значит, барак, там или избушка какая-то, и все остальное. Первое делали, значит, в очередь делали конюшни, чтобы сохранить лошадей. А людей кто их считал? Никто их не считал. Их же не считали за людей. Значит, подготовлено-то ведь не было это все. А их гнали, гнали. При всем желании здесь ни команды, ничего, ни материалов. Кто им на них будет давать там строить это? Вот, и все, вот их селили, напихивали как в бочки. Вот там даже сам этот первый секретарь их обкома, значит, писал, что, значит, теснее, чем в гробу. Вот. Так было, значит, поэтому. Значит, на меньше квадратного метра на человека, только стоя, значит, можно было. То как, в каких условиях можно было жить? 2 буржуйки, это все чад, все это испарение, все, когда не спят, примерзает, и потом у них же нет, у многих ни постели, ничего, ни топоров не было. Кто-то все захватило, кто-то их топить, а дрова сырые, иди в лес по снегу, набирай, кто там заботится. Даже первые 2-3 недели котлового питания не было. Ничего, чем, как хотишь, так. By 1941, numerous camps had developed in and around the Kotlas region, including Edwards. Over the last half-century, not much has changed in the village where Edward arrived. The wharf and many buildings, including the local canteen, still exist. Me sõime siin ära, kõhud täis, leib, supp ja siis tee, sukru ka, eeringas sõime ära. Ja siis ronisime selle platvormi peale, rongi peale ja läksime metsa. After a short journey through a forest, they arrived at a small logging camp in the pit of a dark valley. On that cold November afternoon, none of them imagined the horrible suffering that would follow at Camp 113. Siin me pidime töötama ja oma higi valama, et oma leiba saada kilo leiba kätte saada päeva jooksul. Settling in small barracks, Edward and the others were directed to cut down trees in the surrounding forests. Dressed in light summer clothing, some without the most basic footwear, the men had no choice but to work with primitive equipment in temperatures that frequently plummeted to -50 degrees. Sama riietus, millega Eestist kodust välja läksin. Kingad, püksid, pintsak ja mul oli see ilma varrukateta vest oli ja särk. Ja sonimüts oli peas. Kindad ma tegin ise pilotkast, see Vene sõdurimüts. Ja me töötasime veel ja me saime siis väga halva metsa, aga need oksad olid maa peal ja siis peened ka veel latvast, need ei andnud kuidagi tihumeetreid välja, et oma päevanormi täita.
The forestry camps were among the worst camps. They were difficult for prisoners because not only did you have to work in the forest all day, you had to get to the forest. You had to walk from the camp to wherever it was they were cutting wood that day. And the walks themselves could often be a mile, 2 miles, 3 miles through freezing weather, heavy snow. The system in the camps was such that you were fed according to how much you worked. So you would have every day a norm. You had to cut X number of trees, or you had to build X amount of road. This system served well people who were peasants or people who had some physical, who were experienced with physical labor, because they could just about keep up with the norm and they could then get fed enough to make it through the day. The people who really suffered were people who were not accustomed to physical labor, and there was a kind of cycle they would fall into where they would not make the norm, they would not be fed, they would go out to work the next day hungry, they would do even less work, they would be fed even less, and eventually they would die. Overcome by cold, exhausted by heavy work, and weakened by hunger, nearly 1 in 3 men died from either exposure, starvation, or disease. Despite this, neither the Red Army nor camp directors saw any need to clothe, equip, or feed the men. Surviving the subhuman conditions at Camp 113 seemed impossible for Edward and his compatriots. Almost immediately, death, disease, and starvation became stubborn realities. What is perhaps most unsettling is that despite being requisitioned by the Red Army, the 50,000 Estonian men seem to have been clearly designated for slave labor, selected to churn out materials to feed the Soviet war machine. Tatiana Melnik and Irina Dobrovina are regional researchers and activists. Ms. Melnik has investigated the circumstances surrounding the Estonians in the Kotlas area from recently declassified top-secret Soviet documents. They met with Edward in Kotlas to help shed light on his ordeal. Значит, документы, с которыми я работала, это документы гражданские. Это не ФСБ, не КГБ, это не МВД, это не военные документы, потому что рабочие колонны, они были в ведомстве военном все-таки. Вот эти военные, которые формировали рабочие колонны, вот что они о них говорили. Эти люди не заслуживают политического доверия. Они являются реакционно настроенным элементом. Свою враждебность они выявляют во многих фактах, саботажах, разбоях, открытых нападениях на комсостав колонн, на представителей НКВД, на должностных лиц, на прочих граждан. Насчет завышенных я не знаю, но, конечно, копейки. Там надо было сколько кубометров леса напилить, чтобы получить вот эти деньги на продукты питания. Что оказалось? Во-первых, мы помним, да, мобилизация была в июле, то есть все они были в легкой одежде. Там даже пишут легкие короткие куртки, ни у кого не было рукавиц, легкая обувь на ногах. А октябрь, когда их принимают сюда, они еще все в той же самой одежде. То есть им надо было сначала заработать хотя бы на то, чтобы одеться. Это же север. Значит, они были по статусу военные, а обмундирование военное им не дали. Им обязаны были военные ведомства дать и одежду, и обувь, и полное армейское снабжение, в том числе и питание. Но так как они не использовались на действующих фронтах, значит, они поступили как статус заключенного, поступили в распоряжение гражданской организации. И военные с себя сняли эту обязанность и сказали, что пусть они работают наравне с кадровыми рабочими, которые работают в лесной промышленности. А те работали на таких условиях. Сколько заработаешь, столько еды и купишь. Поэтому конфликт получился почему? Гражданские сваливали экипировку и питание на военных, а военные на гражданских. Поэтому никто не... Edward and other survivors describe men who died from starvation in the camps as zombies. Fed just 3 slices of bread per day, they descended into a trance-like state and abandoned any sense of self. Soiled and skeletal, they shuffled around the barrack until one day they simply collapsed or didn't wake up. In efforts to survive, Edward, like many others, resorted to taking food from wherever they could find it. Me varastasime hobuse kaeru ja kuivatasime ja sõime neid, et toita.
Ja see mees kuivatas muidugi ka neid kaeri ja sõi tervelt osa. Ja need läksid kõhus, hakkasid paisuma ja siis jäid kinni ja siis sooled ja maadkoju, kus need läksid, need torkisid kõik selle verega. Nii et mehel tuli veri siit ja sealt, mõlemist poolt otsast ja hirmsa karjumisega suri ära. Typhus, dysentery, and pneumonia were also rampant at the camps. There was little medical help, and those who were transported to hospital in Kotlas typically died along the way. Для него больной эстонец Сутта при перевозке из Приводина, его везли из Приводина в Котлас в больницу, не доезжая 7 километров, был выброшен из саней и оставлен на снегу. К сожалению, мне не удалось узнать, кто его выбросил. As the daily stream of mortality accelerated, teams of ailing inmates were sent to bury the dead with obvious consequences. Ja need mehed, kes ei käinud tööl, ja need, kes 300 grammi leiba said, need pandi siis auta kaevama. Ja enne kui see aut valmis sai, need mehed olid ise surnud juba. Sellepärast läks see asi niiviisi. Ja õieti matmine oli lume ja liivasegu kaetud, nii et ma olin kindel, kui lumi ära sulas, et siis olid laibad väljas. After months of horrendous suffering, a military commission arrived at the camp to examine the men. Meid lasti riidest lahti võtta, riided kõrval panna ja seisimis. Need kondiunnikud olime siis püsti seal, et näha, missugused on. Ja siis küsitad, kas rindele ka tahad minna, sõtta minna. Ja muidugi igaüks ütles, et tahab minna, sellepärast, et sa saad lihtsalt välja sealt põrgust. Kus, kui oleks sinna kauemaks jäänud, see oleks välja tulemas tulnud. Ja teine asi, sa said toidule, et sa ei pidanud ise teenima, välja maksma seda. Ja kolmas, saad rindele ja rinne on kodu lähemale, kui selles laagis seal laagris. Many of those men transported to Kotlas in 1941 are buried in the region's several mass grave sites. One of the area's largest is near the Kotlas city center. As thousands died during the 30s and 40s, corpses of the young and old were brought to the site from all over the region and piled wholesale into unmarked, shallow graves. Irina Dubrovina, a local historian and activist, heads Kotlas's Sovest, or Conscience Society, an organization aimed at educating Russians about Soviet repressions. She describes how victims were buried at the site. Большая яма, и весь день туда складывали умерших, а потом закрывали. На этом кладбище вот сохранились эти холмики, которые нам показала жительница Котласа, тоже бывшая, высланная, раскулаченная, Варвара Журавель, родом с Украины. По нашим записям воспоминаний людей, присланных сюда как раскулаченные, мы насчитываем 12 национальностей. Сюда входят поляки, украинцы, русские, евреи, латыши, эстонцы, финны. Со всех концов Советского Союза, даже из Средней Азии попадались. А как хоронили, вот описывает Вячеслав Чиркин таким образом. Когда похоронная команда не справлялась, вызывали добровольцев. Была установлена плата за доставку трупа к месту захоронения. Половина буханки хлеба за мужчину или крупную женщину. И четвертушка за высохшую от голода старушку или подростка. Вот они эти трупы за шею привязывали веревкой и волокли по земле, потому что у них у самих не было сил приподнять. Они тоже были голодные. Although there are no names, nor are there any records of who is buried at the site, it's fairly certain that the journey for many of Edward's fallen comrades ended at the mass grave. Paari päeva jooksul on tunnet olnud, et siin tagasi kohal oled. Minu tunne on see, et alul, kui ma siin olin, siis ma olin, et saaks välja siit ära,
sellest piirkonnast üldse, et hing sisse jääks. Seekord mul on teistmoodi tunne. Ma tunnen kaasa nendele, kes oma elu siia jätsid. Ja lihtsalt selle vaeva ja viletsuse, nälja ja haiguste tagajärjel. Ja siin surnu ajal ma olen esmakordselt ja mul on õudne tunne näha ja tunda, kuidas inimesed on mulda pandud. Nii kui loomad, mis minu arvates on, mis oleks inimese vääriline. Ja tol ajal, kui ma siin olin, siis mul oli kõige rohkem piinas mind. Muidugi peale nälja oli see, et ma olin nii alatunde all või mind alahinnati ja nagu ma ei oleks inimene olnud. Mul võeti niisuguse tunde ära, et ma olen ka inimene, alavääristatud mind. See oli üks valus tunne minu ja kestas nii kauga, kui ma nendest eemale sain, üle piiri läksin. One of the most difficult things to understand about the Gulag is how much of it is senseless and pointless. And you can look for patterns and you can look for rational explanations, and it doesn't add up. After months of suffering in a Soviet forced labor camp, rumors of an imminent release came true when a Red Army commission visited Camp 113 in the spring of 1942. Those who had endured months of starvation, disease, and neglect were mostly sick and barely able to walk, including Edward, who nearly died after the men were released to an army training base in Chebarkul, east of the Urals. Ja mina ronisin, kui ma sain sellest karistuskolonist välja, siis vaevalt jaksasin ronida sinna akna juures oli selle ahju kõrval, teise selle kõrgema nari peal, mis üksik nari oli seal ühe inimesel. Ronisin sinna peale, arvasin, seal on kõige soojem ja aknast isegi näen välja ja siis võib-olla saan värsket õhku, kui tarvis on. Ja siis, kui ma kasutasin välja käiku, kui tuli oma häda, siis ma lükkasin selle 2 ust, üks ühel pool, teine teis. Lükkasin nii palju lahti, et ma sain oma asja ära ja et lumi tuiskas sisse. Sealt muidugi selle poole pealt, mis lahti oli. The long journey from Kotla southeast to the foothills of the Urals claimed the lives of many men. The train's close, unhygienic conditions created a fertile incubator for already rampant diseases. And as in the camps, the men were chronically infected with lice and other parasites. Olin meelemärkus, et mul oli palavik ja ma leidsin hiljem, et mul oli täieline verine kõhutõbi. Sellepärast mul oli pesu, oli verd täis hiljem. See pidi olema verine kõhutõbi. Ja ma olin meelemärkus, et ma ei tea üldse meleta, kunas ma nägin, kui mõistus oli natuke vaatas naksast välja. Kas oli mets või siis olime Uuralites, kus olid suured mäed ja luvi ainult. Seda, mis ma nägin. Ja siis läksin jälle ära, teadus läks ära peast. Upon arrival at the base in Cherbakul, the men were given light uniforms and housed in large mud huts, each overcrowded with over 400 men. Siis võeti meid kolonni seal ja hakkasime marssima, 7 kilomeetrit tuli minna. Ja päris nõrk oli. Aga ma siiski jaksasin käia ja käisin seal 7 kilomeetrit ära, kui jõudsime muldonnide juurde. Despite being fed, many men continued to fall victim to the diseases carried with them from the previous months. And although crude medical services were available, those men who did enter the camp hospital rarely reappeared. Ja seal oli kõhutüüfus ja plekiline soetõbi, nagu nad rääkisid seal. Ja seal oli mehi, oli haigla oli täis ja siis olid naride peal oli veel inimest ei julgenud haiglasse minna ja teatada, et nendel haigus oli. Ja siis oli isegi juhus, et kus kõrgema nari peal oli, kellel oli mehel oli verine kõhutõbi oli
siis tilgad tulid, veritilgad tulid alla, nende lattide vahelt läbi kukkusid alla sinna teistele peale. Ja olid nagu puuriidad laotud ja siis oli väljas oli veel, kus oli see kõlakoda või see lava, kus venelased oma esindusi tegid. Selle laval oli suur riit, seal võib olla 10 meetrit pikk ja jälle mehe kõrguna niisugune laipade riit oli laotud. Ja siis oli külm ja lumi oli seal talvel. Siis tulid mulle 18 hobu reekoormat tulid vastu, millel oli laibad laotud ja köitega kinni tehtud. Võib-olla 25, vähemalt 30 laipa oli iga ree peal. 18 koormat niisugust tulid mulle vastu, laibakoormat. Kuhu need viidi või mis nendega tehti, mina ei tea seda. Nii õudne oli see suremise asi seal. Edward and the other Estonians trained at the base until the fall of 1942, when they were ordered to the front by the Kremlin. Suffering countless casualties en route, they were transported west towards Moscow, where they were assigned to reinforce a major Red Army counteroffensive. In November 1942, after enduring months of subhuman living conditions in Soviet camps, Edward and the Estonian Red Army divisions were transported forward to support a large Soviet counteroffensive west of Moscow. After weeks of brutal fighting, Edward's division arrived at the front near the city of Veliki Luki. His battalion, decimated again by disease and hunger en route, was greeted by a barrage of German artillery. Me olime Veliki Lukist, kui me olime marssinud selle nende järgi, Veliki Lukist mööda läinud. Me saime tuld, meid kamandati sinna sisse kaevama. Aga see oli vale koht ja kõik ja siis saime kauri tuld seal tugevat. Among the chaos created by artillery, the surrounding destruction, and the constant stream of wounded, Edward recognized an opportunity to escape the horrendous cycle of suffering. Ilm oli pime ja sampus, nagu talveilm oli, see oli 21. detsembril oli see kuupäev. That evening, as Soviet forces were retreating from a German counterattack, Edward's mortar platoon was ordered to the front line to defend the battalion headquarters. Läksime kõnka pealt alla sinna pataljoni staabi poole, siis sakslased tõmbasid kaugele tule meil peal. Ja ma hüppasin ühte auku veel, aga oli sunnitud välja minema ühte aukust. See gaas ja siis liitu kõrgel. Ma ei saanud hingata, panin hinge kinni, ronisin välja. Ja hiljem läksin tagasi mööda sealt. Raketi valgus nägin sama auk oli 2 korda nii suureks läinud kui teise märsuga, kas mina sees olin. When the deafening hail of German shells reached a lull, Edward became aware that his moment of opportunity had arrived. Ma pidin just välja hüppama või sealt kargama ja jooksma. Aga meie see kuripolituk, see patareivang, see tuli kellegi mehe, oli kinni võtnud ja püssi ära võtnud ja siis püss oli tema oma selgas ja tema oma automaat oli mehe sella peal. Viis tagasi sinna pataljoni staabi juurde. Ja ma mõtlesin, peast käis läbi, et ma laseks selle politruki maha ja päästaks selle mehe ära. Sellepärast mul oli õigus lasta kõiki, kes liiguvad. Aga ise mõtlesin, ma ei ole kedagi tapnud ja jätsin selle tegemata ja see läks. Nii kui see nurgavarju läks sinna selle põõsaste varju. Nii üks mees ütles mulle, et sinust ei saagi üle mine, et nii ma hüppasin. Samal ajal või et ma hüppasin, kui ta seda ütles. With flares and explosions illuminating the valley separating German and Soviet forces, Edward's opportunity to escape was realized. Ja panin jooksma ja see Venemaa eestlane jäi karjuma. Kolga, kus sa lähed, Kolga, kule tagas, Kolga, tule tagas. Eleda hääliga, raketid lasti ülesse. Muidugi valgus raketid
olgugi, et meil muutub riideid ei olnud, aga keegi ei märganud. Nemad mõtlesid, et ma jooksin nende poole, aga ma jooksin viltu, need ei osanud sinna vaadata. Ja siis, kui on kaugemal läinud, siis mõtlesime, Saksast on ees, et lähme kõrvale sinna eestlaste juurde, kus need võikasid. Eestlased võikasid, et tulge üle, et ärge laske endid tappa siin. Ja läksin Saksale vastu seal üks. See tuli ja küsis granaati, see on padrunid ja püssi. Ma lõin püssi maa peal puru. Võtsin raua otsast kinni ja lõin seal lae vastu maad. Katki ja viskasin auku sinna ja granaate meil ei olnud. Ega muud padrunid. Sakslane andis sigaretti ja šokolaadi. Ja siis eestlast olid natuke kaugemal sealt teise mäe all või külge mögus. Ja seal oli võib-olla 1100-200 meest eestlast, kes olid üle tulnud. Gathered behind the lines, the temporary relief of the large group of Estonian survivors was shattered by a massive parting volley of Soviet artillery. All around Edward, men were torn to pieces as shells fell directly upon them. Knocked unconscious by the explosions himself, Edward was critically wounded by shrapnel that ripped through his hand, shattering bones and severing veins. A few days later, Edward and the other wounded were transported to a hospital near the Latvian border. For Edward, Christmas Eve 1942 was spent under a table in a dirty, undersupplied military hospital. And despite the pains of his wounds, he slept soundly, knowing that he was almost home. In March 1943, after recuperating from his wounds, Edward was bound for home. An instinct to survive and a strong will to live guided him through nearly 3 years of inhumane suffering and ultimately led to his escape. The thousands of Estonian men who were unable to flee with Edward at Veliki Luki were sent back to the Gulag camps where they remained until 1944. Ja kui ma olen läinud, siis ma olen nii nagu oleks üks väike ussik on suure kivi all, raske kall. Ja see kivi veeretati selle pealt ära. Returning home, Edward was met with news that his wife had given birth to twin sons during his absence. He left his heavy burden of fear and adversity in Russia and was looking forward to raising his young family. But in 1944, Soviet troops returned to Estonian soil. Using terror to strike fear into Estonians and their retreating defenders, they destroyed entire Estonian cities and frightened tens of thousands of Estonians to flee to the west, including Edward and his family. Aboard a small boat, they crossed the stormy Baltic Sea in the late summer of 1944 to seek refuge in Sweden. Worried that they weren't completely safe from Soviet reprisals, they immigrated to Canada in 1952 and settled in Toronto, where Edward continues to live today. Although the scars left by his ordeal will last forever, so shall the memories of watching his family blossom for 4 generations. They joined Edward at his birthplace from across Canada and Estonia in the summer of 2004 to celebrate a homecoming at a place, had he not been driven from 60 years earlier, he would have called home. Kõik koos, 4 põlve. Väga hea on näha. Ja ühes koos veel see on. Seda ei juhta enam. In 1991, Estonia reclaimed independence. The country, the people, and family members that Edward left behind in 1944 have spent the past decades successfully recovering from years of destructive Soviet economic policies and the deliberate and brutal efforts to ethnically Sovietize the country. aastat, kui siit läksin. Ja nüüd on sellest 63 aastat, kui jälle jalutasin ja selle platvormil. See on päris pikk aeg.